Dili sabe nangi ubung sanglam di mema tsu gegab nishu chokchen te rangi duigimne gyangda yaat ngabkya minzamdu choki yobe chane keben tupgyu ngangu che yobshi. Ine te tsabla taja rangi duigim mebar gyur yobshi. Kushbu divi tang kume sanda tang putu sumche ni nyewe tashe nangla duigim shikbe janda dogar ki mema chuta gashe te yimshi. Kume joya la हम 25-30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं nganzo ni dir debe lo nishu tse nga sumju ring debe yin ta nganzo dene turshi tang songwar nganzo kaba drogre nganzo dosa chaksa me nganzo dugi meba drolam to ne yu udung sanglam to la ne tu chege gashe ki dili turim timga la khonzo chirbu kakdung yongwe shugu che yu na yang timgang te yi ter hi chakwa ni timge yinbe takju cheba tar chongge ki guji tsu mema teta jindangabе tse sumju soji ki nangzundu tene tuagwebe guigyab tang yobshi. Legui watan ter negu divi tabi done turshi ki ledun teni jindagube tse duini gunzu chagyu chokjen te che du zejat donbe chashe shigre chugi yobshi. G20 के चक्कर में बोरे खाली कर दो सफाई करना पूरा Shungti mine nganzu ubung sanglam dine tuanbe guima che de te gyumze ni ji nishu chokjen ki che du sagui di zangma sogui re jo chung khonzo zangda che gui yone ubung nyamda lu gui de yo ma ri ubung wa zu do nipo tungi yo na nganzu jakib gyab di nguse tobum hatong wa so na digi riba je jo du Tetar ina ya silun mudi shungi deyu leji tsu ter yobe duigim ka ni shungi soje to timge che de gyaba ka cha yudab tenzu ri mudu zadur dungi yulu jugu yobshi. Jilu nye do nishu tsakji lor shungi mine che na dili na chokje mebe dune ka ki nangla mema saya choksumda cheka nedu chigi yoba sedun che yobshi. Nezu di nyendu shuge pema di jenyi.